Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha, ke re mošate go se moya ka Dr. Magabo. Le kgono ke rata gore re dire daily prediction, re kwe matsogo gore na tša le kgono di tlo sepela ka sebopego mang. Gomme pele re thoma, ke rata gore ke amogele ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneo la rena la semoya ka Dr. Magabo. Gomme ke rata go le botsa gore le tlo ipsina ka ditaba tše ke le tshwaretse go tšona. Ebile ke kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le yona notification bell. Okay, ke rata re tsena ditabeng daily prediction ya rena re korna tša masadi reng. Ke na le karata tše mmalwa mare ke tlo di tša ka group. Ke na le the 7 of coins, ka ba le the Queen of Wands, ka ba le the 8 of cups. Ka tšona dikarata tše molaetša o ko hwetšago go tšwa go mangwele a rena le badimo ba rena. Ba bolela kudu ka mošomo wa gago, mošomo e leng gore ba bolela ba re o tla o tlišetša katlego. Mešomo ya rena ka mehla re fa ke tše dingwe tša di-blessings tše le gore di fa ke mangwele a rena. Ka nako ngwe re seke ra fela re lebala gore mešomo e rena le yona ke tšona di-blessings, ke ka mokgwa di-blessings tša rena di tlang ka gona. Ba bangwe ka no ba o le motho le gore ke business, o na le business ya gago. O mongwe mohlomongwe ke dilo tša go tshwana le di-tender jwalo le jwalo, ke yona katlego e le gore goba blessings tše le badimo ba o fa tšona. O mongwe ka ba le motho le gore maybe ga a šome mare kgotše le gore molekane wa gago wa šoma. Tseba gore go le wena o le ka mo gae o sa šome o itlhwa mo gae a se gore a o šome. Wa šoma because everyday wa tsoga wa make sure gore lapa la gago le a kolomakiwa le ba gabotse go ba le kganya. Ge bana ba boa dikolong ga molekane wa gago a boa mošomong wa gage o hwetša legae le le gore le a mo amogela kore it's welcoming. Ke kganya ka gare ga lapa wa phadima le badimo ba thabile gobane badimo le mangwele a rena ba rata lapa le le hlwekile. Lapa le le na le kganya le dirang le koba di-negative energies. Mangwele a gago le badimo ba ba thaba ka mokgwa goba ka tsela e le gore o dira mošomo wa gago ka gona, gobane o motho e le gore o dira mošomo wa ka botshepegi. And-e ba bolela gape gore o motho le gore o motho mo strong. Ge e le gona batho ba le re kgotse le ba reporta go wena, ga se wena motho o mo strict mara kore o firm, kore go botša motho selo wa bona gore ke nnete se ka mokgonouwe. Ga se wena motho le wa go reka sefahlego wa kgotse le gore ka baka la gore ke mokete ke ya mo favor go dilo swantse di beso ka site ya gage. Mokete ga ke mo favor dilo swantse di beso a o ka mokgonouwe. So tšwela pele o be ka mokgwa o leng ka gona, o be fair, o šome le batho ka boitshepegi. Gomme ba buša ba re tseba gore katlego ye tla mo go wena mo ile gore bantšha dimpho di-blessings o tla kgona go buna, o tlo bona ba re keng di-results, di-good results tše di tliša ke mošomo wa gago e le gore wena o dirile ka botshepegi ka mokgwa e le gore mangwele a ba nyaka gore o dire ka gona. Nako nngwe o ka kgwetša e le gore go ka ba le dikgagano ka mo lapeng, goba mohlomongwe le ka sebe ka mo lapeng, mohlomongwe dikgagano magareng ga gago le o mongwe wa family goba le mogwera wa gago. Molaetša le gore o tla go wena ke ntho la gore o ska ba too much ka ra di-arguments. Nako tše dingwe ke ntho e botse go no sepela, just walk away from those arguments. Ene gape ba rata go kgalemela go motho le gore kgwetše le gore o ka re ga relationship mo e le gore mohlomongwe o ba le mokgole wa go kgwetša e le gore ga o hlomphe molekane wa gago, kore ga o sa mmona gore ke molekane o no mo tšea for granted, lerato le ya go fa lona ga o sa le bona. Mo e leng gore ka le nna matšatši o tlatla o tlo ke tshola ba gare ba lebeletše, o tlatla o tlo ke tshola. So gore o be careful ka letšo di dirago, o se ka kgwetša o dira letšo le gore ka le nna matšatši o tlatla o tlo ke tshola. Ge e le gore mohlomongwe wa bona relationship ya o berekele, maybe le ka pele go dula fase o leka go e solver. Unless ge e le gore o lekile kgafetša wa bona le wena gore a gona mo enkišang gona, it's okay, o ka nna wa sepela. Le go le ka re ga segwera sene seo mare o bona gore ai mogwera ka ga se mogwera wa nnete, wa pretender, ga nape a nrata, mohlomongwe ke motho wa go moka jwalo le jwalo.
o rata go nkotla, o rata gore go nkotla ka mantšu jalo le jalo, ka metlhe ke na le yena, go ba ge ke boletse le yena, moya o ka šala o ile fase. Ga o gana le batho ba mohutong, ga o banyake ka ra bophelo ba gago, ba o tlišetša sefifi ka bo se bona, wa kgotša mafeletšo kwala ko focusa go swantse o dira mošomo wa gago. Ene mo e le gore go na le sefifi, tšhelete ga e be gona, tšhelete ya phatlalala, tšhelete e nyaka mo e le gore go na le lethabo, go na le kganya. Okay, ke na le 9 of Cups, ke na le the Empress, ke na le 7 of Wands. Le kgono e tla ba letšatši le gore go tla ba busy kudu ka gara mošomo wa gago. Ga e le gore ke business ya e tla sepela gabotse. Go ba e le gore motlho mongwe o lemetse ko dilo tše di itseng, maybe something to do with your work, ka ba di-parts tše di itseng, like di-products tše di itseng, di-goods tše di itseng, jalo anything to do with your work. Today le ka receive dilo tšowe, motlho mongwe le tsentšhe di-orders kae ke dilo tše le šoma ka tšona, ke part of your business. Dilo tšeo di ka deliveriwa today, o ka no ba ke pereka, and then motlho mongwe mošomo wa gago e le business ya ile o order dilo kae wa rekiša goba order dilo kae di go thuša o dira mošomo wa gago. So dilo tšeo o ka di receive today, e tlo ba tšatši le busy go wena. So thoma o dira di-plans tša go e sa legane jwale sa lefrogo, o planne letšatši la today, go tšatši la go e be katlego. And then ba bolela kudu ka good things tše le di tlo tla ka ra bophelo ba gago, ba re o tla buna mphufutšo wa phatla ya gago, o tla buna mphufutšo wa phatla ya gago. The more you work hard is the more good things are coming to you. The more you work hard is the more you will see good results, positive results. O tlo tšwela pele ka o theeletša mangelo a ga ba bolela le wena, ba tla bolela le wena kudu ka tsela ya semoya, kudu ka yona intuition ga bantši ba o guida, kudu through the thoughts ga bantši ba o guida, le ka tšona ditoro jalo le jalo. Go ka kgwetša le gore maybe o na le business goba o bereka mo berekang gone, and then dilo ga di tlo sepela gabotse, ba kgona gore ba go bontšhe ka tšona dilo tše tharo tše ke boletšeng ka tšona, gore mo dilo di ka sepela gabotse. So go ra gore change style se le gore o bereka ka sona, goba try o checka gore na ge dilo di ka sepela gabotse ke ntho nka e dirang gore dilo di sepela gabotse. Ka nako yo nngwe thapelo e tlo go thuša, nako nngwe ka kgwetša le gore o feela ka gore o stuck, ga o tsebe o direng, ga o tsebe o tshware kae o beye kae. Short prayer nyanene o ya 3 minutes 5 minutes e tla go thuša. Go fetša go rapela fela o no gomola o ntse o tswaletše matlho a gago, wa theeletša se se tšwang mo moyeng wa gago, gore na moya o reng. O tla bona o tlo kgwetša di-answers tšeo o di nyakago, and then o tlo kgona go ba di-direction ka gare ga mošomo wa gago. Le ge e le letšatši e tlo ba letšatši le le busy, mara o tla ba o šoma mošomo wa ka lethabo, ko bona o thabile, ko bona o le happy tšatši la lekgono, mo e leng gore you are surrounded by batho ba e le gore ba go rata. So badimo ba re o tsebe gore batho bana ba o šomang le bona, batho ba o phelang le bona, e ka ba bagwera, batho ba lelapa jalo le jalo, batho ba e le gore ba ka ra bophelo ba go tšatši la lekgono, ke batho ba e le gore ba go rata. Go ra mangwele ba tla o tlišetša batho ba e le gore ba go rata, ba go thekga tšatšing la lekgono. Ke na le the 10 of Coins, ke na le the Temperance. And then ntho kgolo ye ba o eletšang ka yona ke gore tšwela pele ka go phela o leka-lekanyetša dilo tša bophelo ba gago, leka-lekanyetša dilo tša bophelo ba gago, plana dilo tša gago. O seke wa dira dilo ka last minute, ka mehla dira ntho nngwe le nngwe ka nako ya yona. O seka ba motho la go rata go postpone dilo, o ntse o goga maoto, ka gobane go o dira se o postpone o goga maoto, o sa dire dilo ka botshepegi goba ka mokgwa di swanetše dire ka gona, o tlo kgwetša tšatši le lengwe dilo di nyaka ka speed ene ya ba ntšhela gore o swantše o thoma o bereka kore under pressure jwale, ene go bereka under pressure ga o sa kgona go focus, ke mo e le gore di-mistakes tše dintšhi di tlo diragala. Mare go ka dira ntho nngwe le nngwe ka nako ya yona, dilo tša go di tlo sepela gabotse.
ene le batho ba berekang le bona goba batho ba ile gore wa ba bereka le bona ba kgona go bona matsapa ile gore wena wa tlisha ka gare ga kgwebo yeowe gomme di-blessings di tla ba gona ene ba buša ba re le ona mabaka a ditšhelete o tlo no tswela pele wa šomiša gabotse mangwele ao ba go fa dimpho ba go fa di-blessings ba rata gore o di šomiša gabotse o se ka wa di šomiša bošaedi o gopole gore tomorrow will always come ke yona reading ya rena ya lekgono go ba e leng gore reading e bolela le lena ke lakaletša mahlatse matlhogonolo go ba e le gore ga e bolele lena le seke la tshwenyega go ra gore e ka ba e bolela le o mongwe wa batho ba ile gore wa ba tseba gomme maelana ge motho a e tla go wena a ena le mathata ke maele a le gore o ka mo fa ona ke a le leboga le ipshineng ka tšatši la lena